Nyuma ya minista wakaria bwa ndene na wathani bwa nthiguru kuthithia mucemanio ntere cia igoji mucemano na juu gavana atakinya juria jwakinyitwo ni atongeria bangi Kathumba kuma kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti na ndi atongeria mwanya ba kaunti ya Meru kuma ntere cia igoji ni baumirite na kumeneria bunene gavana wa kaunti ya Meru nuntu kwa Kagita Nandi atiumbite kuthira gikinya micemanio ina atongeria bangi. Tuona utongeria bubwega muno aria atongeria bonthe baragwatanirite na kiatho kiabwa muno twakunguira bwega, lakini kiuria gitu turi antu ba Meru atukuria niki gitumi gavana wetu ati kugwatanira na atongeria bangi ndene ya kureta maendeleo nturani kureterwa ndicisi ndene yegoji ni kureta maendeleo mashinani nuntu antu babaingi bakandikwa. Gavana ethira utigwatanira na CS kithure kindiki ugaturitira maendeleo na ethira utigwatanira mucemanio juria jwari nkubu jwa kureta personal nini utario mucemanio juria jungi jwari Kaguru utakinya kugwatanira na kinya Ruto katugukuria ugwe ngugi yaku ri gogaturitagira maendeleo nyomba gwaku kana maendeleo maumakire atongeria bangi twinjira mbwa ugatwira gweterete ndona mbeca utikujukia treasury cija kuinja ruji rurugaika thitango giriku Nkuruki borotithiritie kara gavana ujo na kuga kari na rwikumio ugwe ungavana Kawira Mwangaza tikwathurirwe gwe Nkori Saint tigwa maraika ndene ya Meru kwina atongeria bangi twaere kura na tukenete muno ugatwika utiumba kugwatanira nabo ugwo karita rusfa urengirwe kwa Murungu riu ni tugakwenukia u turiuga kaende na ugwe turiuga utaenda. Nkuruki atongeria baba ni bakuria thirikari ya kaunti kubathondekera thoko barabara na kinya kubekira kaburo nteri cia igoji ugategera thoko iria twakiri ndene ya Keria itarugurwa kume gwakwa aritingo wana biashara bare baritagira ngugi othaiji tunyomba tutigi turi au batarugurirwa thoko iria tugukuria nju turugurire thoko ugategera na turi we need cabros gute cabro twekeri kinya Maxwell no emwe tugukuromba ritira ntungugi tiga gwikumiria atongeria bangi bwakarania buri amwe utongeria nirio bugakwijira kwina nirio kaumba kutumbaginira turi antu ba Meru in lunch na challenge jira ngokorokera na nyingi mono kire biashara yakwa ya nguo rera gokura mogojwe jagira nguo na igakoronia jonde nguo ikanta kake na rera kwena mothetu nguo jonde ikate yake tana nenda makogora nguo na within chumya kimwe bimya biera bikeza bikariteri yake buro no twende muno kwetha twikara iguru ria kaburo tikatuthura nontu tiri ni nyingi muno aboka na itha thaici kwena tiri itukoromba Kawira twikire kaburo shughulikirwe kinya kiutheru ntukara guntu gutina kinya utheru ntukara ta tauni itikwereka ni town tukaraga tauni loko muno kwina kinya lokoro kwingia na kinya thoko eu itegerwe kwa undani kabisa uria yomba gukara bwega kethira yomba gukira nkurukie u Nkiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia South Imenti kaunti ya Meru Bita Jeff Wagituma.